Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, ruday jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abaybayan? Kat agtinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. ni, anya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-maysakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtid iti suporta ti ubing. Agam saan mo, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon da dya tao. Nalan, agrupot kayon, tapno makaado tayo anak ko. No napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamanot, may sa kilo nito yung okrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akadwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayaten, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto kanumanan nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kayo ti asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada kabailan na itibiyag, anya. Wen nga rod. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang dayjay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayon. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakit, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo't. Hello, good morning, manang. Ay na,
Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Wen, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hostol to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sa mo, anak ko ti kursunada na. San samot asyang. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita, nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Sapay ko ma, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada day jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayong matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasaga na ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken kan. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat gatangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam, anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan na. Nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ket sika ano umay ka manang? Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ay, si kalangan tiagbate, tabantayan pa'y laang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, nadya nga'y tinagsarsaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no
Kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maak pa'y iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Jak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante. Sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wan, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pagadalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may, tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado da jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagpalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Oray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y pusok. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apu ko. Ay na, bakit kayon? Kastapil at pampanunutan nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dayjay nga anak mo, Marco? Well, awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti dayjay nga anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamu mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Amang ano sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana?
Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana taubingak pay, agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam respeto kla ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang ano makita na ka ni Papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami istibukot mo mabitlaan wan. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami istibukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawam mo't. Gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Gano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kayat ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam?
Nanadilya, jak mo tin makikita sila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jak man amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay la kay anubyo na. Uwid nga rod, nga may. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagak-idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalos po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak nang malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya Judy. Ha? Dito'y pwestom ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaren manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tente Kotse. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta apwesto. Kababain samot. Damok ngamin ka kayatan ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Iso nga awan nubya na. Iso asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwa na. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat.
Adda nga mini pagpagatang na, kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwisto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Jay lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanunot. Ala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Ay, muna yun dagita tao. Nagatidug maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo dyan alalaking. Ha? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alaki, inya nga raw, talaga kastaa. Kas jay man jay kapsatnan. Mangibabain na gaya tao. Uray kumano saan da nga apelyedo ti apelyedo idi balasagak. Mangibabain na gaya akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isupay pakariribo kam dayta. Kaanakak day jay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti may papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. May papaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na ide nagiinom da. Anya? Haday, suda man na intili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan anya pa ngay. Amo yung matan dito lugar tayo, lay mapayag ti daga. Ha? Magibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jamat nga talaga ti ugali diya kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan na ka terror? Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat manipod ija abroad. Asinaw? Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sabali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi matiugali na. Anya? Ay, wala. Anwam ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam? Uwan na nang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko, ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikog ka. Uwan na nang, kat awan na niya man na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Uwan na nang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Hey, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay,
Nay, Wah. hay, di mo samo kaya ti agpautang, Pilar. Kuha ngaming nana. Numabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin tisan ang nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya? Adu, nana. Adu kayaw. Ha, ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakelao na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wala. Ngam nakabaybayagan da nga utang yung nana. Ay, agtal na ka. Saan asyak ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Apay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka anakam nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay a Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, anti ilang. Nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarang mang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mutain. Kwanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Ante, Kita inyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Ingkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! uwan, ante. Mapanak to into nagsweldo, Hello, napintasan nanang ko. Ay nabartok ka man ay. Sige. Padasin da nga ang tanda. Agwalak man eh. Malala, sumber ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan daro mo anak mo't lang. Umay la, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam ti buryas? Tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako ako iti baboy ko. Nalan. Kwartayon, nanan. 1 kwarta. Ikandak. Uno, buong ti sarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno, buong tawa. Ay, na. Uwan, anak ko. Sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kay, nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter, day. Bayadan nanto kanumulaang Ay. sa kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Taamin nakigawan na. Itid mo maamin. Kahit nagdadaal mo nga rod no jak ikan. Ornongak daya paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kanumutlaang intun makalako iti baboy. Ta igatang na kanu iti buryas dayjay. Agtaraken kanaw iti baboy. Patpatsimay. Kasladi ka pala na irwa mi anak mo. Ano mabartag? Tilay bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo.
Paggatang na iti arak ko na ma. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya? Kahit ti amati si Kugmaw, saan nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun manda dya nga tao? Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok? Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano, ngam urayan mi palang nga makapasngayak Lalaki. Siya pa ila ko mga rod, ta maipatignan to ti anak mo. Lumabasak pa, anti ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Wen, ante. Inal daw nga ro titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, ante. Ay, apay, awanan sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, ante. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang at ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika, Sharon, Ante. Hala, pumaraw kay jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo ti lalakaan na babae. Ay, saan mo't, ante? Basta pumanaw kay jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain, kunak na Pilyong mo't atay disinte a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikarodon ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedo mita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Wine. Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangigmaw. Ada problema. Di ka lagbayin, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Makauma katinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka mo kanya. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunod ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makibiyang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Para anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema, kunak. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay, masikog ka no nga raw. Anya?
Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay si Kugna. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay na kasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumuji na nga men. San nga pampanunot? Ay, mangibabain! Sus, Ma-stress ak manan no kastoy lang. ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apay nga min ay atila pakibibiyangan bakit? Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak na jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idi balas ang ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Kay oray man, adamot dagiti dadakkel na amang problema iti dayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangay. Ay, ti dandanagak nga men kadjay si Kog ni Gina. Ang mga no agbalinto amal nuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakkel na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin a papaanawa. Na? Ay, sige. Ay, naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, na yun day nga asawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti dalduma. Ngamday mismo nga anak na. Di na nga rin madilaw ang lumay suraw. Dito'y ka diti balay da, Carla? Ay, wait. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ti anak mo. Tada na patig nga ibagakin ko na. Urayik ni Turuar tinalada niyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ti anak mo! Awanan kay tibayin! Anak ko. Na, sus, kabilin damutan di anak tabakag. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukon day ta babae. Sino nga may dahil di ang babae? Kaya pinaruan mo ni Carla. Kadi mo maamaam mo lang dyan. Ay, na po. Basta umay ka na tayo tatulungan day anak ta. Bagbagaan niyo, anak niyo! Agawit ti asawa! Ha? Nanang. Hindi kaya tasawan day to'y Carla. Sino day jaya babae? Asawa ti Nobyok. Anya? Kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang. Sorry. Baka wanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, por Diyos. Romuaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay kan. Sumrektan dito balay. Tarasam. Ilang. Agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak tayo di presintaw. Anya? Apay nga dahi di presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays. Tanagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya? Bakit? Nabalo din ti anak ta. Awan maramidan tayo. Tanakabasol mo't ngameng. Kat nimot Carla. Agpas ngayon iti mabiit. Anya. Nakabalo doon ti lalaki nga anak
talakay, katimot babae agpas ngaya balasang. Anda nga rod ngay. Anda ditan. Awan marami danta. Basong damit lang nga. Di damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talakay. Awampay limpyo mo kadakwada. Iso nga rod ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas jay nga rod dagiti anak tabakay. Wanad lakay sanan. Jakon makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababait akon. Wala. Dagiti kid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nayon na paikid di pakariribukam no pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Ay, punot ako namlakay. King ado ti maibagbaga dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto ta dagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw wan no maisuro ita. Gusto nga rudo na. Nakaro ka ba'y? Alabayam, inakto agkid daw iti pasensya kadakwada, lakay. Mababain ako na talaga.